Ringphawon da achui khamata ya pauping no neli ngalei khaminli kathi magada khaka hairo kathi machine chungmai sara da nganglak aina leida lai Ukhrul district sangda India na khirung hong phanit van mahotsav mayon phokhaira Lekhyang tor aja da Tangkhul express we pau Ringphawon Zimik in a pamidlai pau ping mai sai na nganangrum sa No neli ngalei khamin kala shotli thisang kahai mi machine magada kha samphang haira machine ji no ne police le angaya ngahan khawa athisuda kahangna ajon thang kathingun t-shirt aya thrada gathumda samka phangna Ari latara kha masam phangla leida thikahai machine chungmai sara da nganglak aina leida lei Tupul yard Railway construction camp le ngalei ming road territorial army kala chili ot saga sanau kathili changa rescue operations la sakchang da sadlai min road ka hai hangbati langdale makan shokrala leida ayang zin aina tangdawe pau samphanga NDRF na kahang mi kan khawai ot sada khleji national disaster response force we team kathum army State Police kala local administration we mi jangda otsadalai Army GOC in charge East Eastern Command General RP Kalita na kahang Railway construction ot kasanaw pingli yang mi khawai da Tupul no neli territorial army KMG kajang khani shikha mamangli sem khamina Kalasha chili kathiji Assam wi miya kajanga Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarma na ochot chiwiwang ka khanang phongshok haira Official statement athishuda ngalei khamin chili sacha ka hai naw phanga Assam wi mina athumling hadalai thrada thuruk masam phangla leidalai Kalashat pam chili rescue operation kasaje cabinet minister Bijush Hazarika na ongyang sangmi khawai hanghaira da Assam Chief Minister na pawmiya Ngalei khamin kala shot pam chili ngachon da khlei volunteers organization na angya mi kushok pau athishuda 1070 COP Bikoi Vengada Sai Construction VSC Railways Bharatiya Infra Private Limited we me kala apam chiwi ramnauping railway yard construction pam chili leikasana None police na kahang mi kaphaje ayang ya pung chishat shikhale ngasam hai salaga achingthor pungmatile hapok lui haira apom chili ngalei khamin shokri kapai angret aina leida hang kala shat pam chili designated volunteer makhaning mi mawang sakla leya khudlai naumai bombs changda minror ka hai chili changda leida hang search rescue operation sadak lei chili akap akai Tharada phangaka da shichindalai kala outside ko mana ka khuya atam kha changfala pai da hanga Tamenglong we Emily Spingla shokda khaleji wayang sang rockshare haira kala actor Kaikula apam chili wayang ga sangthaya da ramnaw na pawmi India na kum kachida khamayon kharang hongwe phanit van mahotsav Hapokhaira Manipur changda India we apam ngatei tei dale kharang hongwe aman kasak kan khana phaning khuing sakda apong ngatei tei da aina van mahotsav mayon dale Vana mahotsava dala hoda forest festival kachi van mahotsav hi khangaja marang hapta khare hi paida mayon kasaya Phanit machut sada matailak aina thingrong ling sangaroka aya van mahotsav khamayon sada lunghar chorjengle arkil aina lunghar katamnaw longna mukhok milaga thingrong ling ka sangwi otsin khuika haira Rani chili all recognized schools of Ukhrul district na volunteer samida katamnaw shakha shikhana thingrong avavarip ling sangarok haira Rani chiwiwang Ukhrul forest department na thingrong anaw thingguthumia da arkil president Somipam Vashumna hanga Rani chili additional principal conservator of forest Sanjalem kala DFO Shangam Shalila wazangda anila thingrong avavarip lingsang rokhaira Tamenglong shongla Chulan li khlai Emmanuel Theological Seminary we campus li thingrong khaling aina sakhamatha otsin singka haira Rani ji Rainforest Club Tamenglong aina Tamenglong
Forest Division ITS le ngashik da rung khamina Rani jili to sem Tamenglong we SDO BDO bol nangsha na maso sada wazanga Aya Ponda ITS Foundation Zimik Shola Mayona Emmanuel Theological Seminary hi Tamenglong Headquarter le Plastic Free Zone Khangasa apam Kareli Zanga Van Mahotsav ji Tamenglong we College lila Mayonda Thingrong Khaling Rani Kwikaya Rani ji Tamenglong Forest Division aina District Administration na Makhok mida Tosem Tamenglong we SDO BDO Pol Nangsha Kala Tamenglong Headquarter we DFO la Wazanga Hangshini da Kakathuma Vana Mahotsava Kamayonji Tamay Subdivision Headquarter lila Mayonda Water Resources Relief and Disaster Management Minister Awangbao Newmai Kala CO Tamay Battalion and Range Forest Officer Tamay Cage Jongsang Singh la Wazanga Oinamlong Khulila Mayonda Range Forest Officer Tosem S. Kojen Singh aina Oinamlong Village Authority members bingna Thanda Mass Tree Plantation Kwika Hera HIV IBC Lambi Mari Khaktada Miyo Yamadagi Madasindri HIV positive oiba mama mapadagi machada Sakhangdaba miyoisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandui ana layengda ikapa matamda HIV test tobada ikaplabadi HIV sandui Chang naina amadi niyom chumna kondom sijanabana HIV dagi ngakthokpam sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sunga thopangami aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimakta sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaide masina mi amadagi amada mathang sandokpa ngami Aina dombu singnari HIV test tongnabagidamata aina dombu singnari kondom sijinabagidam aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 da phone tobiyo English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tobiu amadi sijinabiu Teishrai Lingasang Atamle Har Darga Kasa Paning Kamisada BJB 43 Pungyer Mandalna Kamjong District we Kung Kai Khale Uria Har Aman Suita Meda Yaumi Haira Har Khayauji Agriculture Minister TH Biswajit Sinwe Ngajon Kamila Zanga da Hanga Har ji Ngachap Hauda Kung Kachida Mawashungru Tua Ka Rakra Atamle Farmers Kung Kachida Washung Kawai Sara da Leya Har Khayauji Haite Mathamai Kawai Kala Pungyer Constituency we Ramnao Bing we Lui Wadli Kakatom Sada Harji Pai Maida Yor Kamina da Hanga Aya aina tangda Kung Makuli Harji Yaumi Hairang Harji Kangaja Lainganong we Manli Tangkhai Suita Mailaga Kami Gasana State Assembly Election 2022 we atamle Kari Masaga Sawi Aman Mishok Kawai Transport Management na Kapangsang Kahai Mipingchia Ukrul SDO BDO Office le Extension Officer Grayson Varu Kala Lungjong Maipai SDO BDO Office le Ungsem Kaishing Aniwili Wakwipaira Manipur Hockey na Summer Hockey Coaching Camp 2022 Under 16 we Open Trials Rungmiki da Leidale Trials ji Khanautang Tarik Matili Hockey Stadium Kuman Lambak Sports Complex li Rungmira Atamna Mutor Pungchishat Makhaile Hapogra 2006 kum Pei August Tarik Akathang Kala Chui Thili Kapra Nauping Trials Chili Zangbaya Hangdak Lehi Shinao Mayernao Kanini Wivangna Ning Sang Bingna Aadhaar Card we copy passport size Amakani da Singlaga Manipur Hockey Office li trials thang Ponda Khiralo da Jishatmiya State Inter-School Subroto Mukherjee Football Tournament li Thobal we Herok Higher Secondary School aina Imphal West we City Higher Secondary School na Mai Khaya Samphang Haira Under 14 we finally Herok Higher Secondary School na Bishnupur we Utlo High School le Langai Akha na Yuhawa Under 17 finally City Higher Secondary School na Sekor Government High School le Langai Khani aina Khui Samphanga Subroto Tournament Mayor Nawing Han Saman Kamili Works Minister Govindas Konthojam Youth Affairs and Sports with Special Secretary
Namoijam Kheda Verta Singh Kala Education Director Laishram Nanda Kumar Singh Athum Lavazanga Ngahanji Department of Youth Affairs and Sports na Hapok Mida Ajahon Tarik Magada Pangathang Hapok Laga Tarik Tumrathang Gupka Sangna Ngahanji li team Tumradat Khanina Sharokuya Subrodo Mukherjee Football Tournament Shunawila Ajagajang Sarada Leidale Kare Nordic Women's Football Tournament le Tangkhul All Manipur Football Association AMFA na Khangaran Hapokda Trial Kam Coaching le Tangkhul Khangareo na Kapangkhui Haira Manipur Shanau team le Tangkhul da AMFA na Khangareo na Thumra le Kapangkhui Haira Nordic Women's Football Tournament Kare hi Anandpura Sports Events Private Limited Rajasthan sponsor Samiki Kuchina Manipurli Nisha Arya Rai Phungzat Kasa Assam Rifles na Tukhui Haira Ben Saga High WIY Tablet Grams Shakhani Mukada Jishatna Ariji Myanmar Waina Tengnobale Phungwau Gida Tatkasa Miyakali Tukhui Kahaina Assam Rifles official na kahang vehicle check post Khudeng Thabili Khangacha check Kajagle Ariji Ajahon Tukukhuina Tukhui Kahai WIY Tablet J Lupa Lak Thumra Manna Dahanga Nishari Club Phungzat Kasa Mipa Jile More Police Station ni Misang Haira Hoziki matamda mipum khudimak na hainari stay home stay safe Wahai se magun dilei adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai yumadu da magun leirabade Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel, angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani. Hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam section na sabiyo. Make cement ga loinana. Make cement take laroi daba yum tat laroi daba mari. Jammu and Kashmir le Haimi Kasa Article 370 Kushok mi kahai le Mamya ngai mana kachi hangda JDU na AZ Fizole Khayakashi Phongshok Haira Naga Philan aina Yezabo Kapole Kakatom Chitheda Janata Dal United na kahang Article 370 wi manga aina Jammu and Kashmir le special status Haimi sada chiwya jingli Jammu and Kashmir wi Philan aina Yezabo Grand Sami Kasana kachi hanga JDU National President Rajiv Ranjan Singh na kahang Jammu and Kashmir we na Article 370 khusho kahai clear propose sa kahai uniform civil code le party jina mamyamana Singh na kahang Nagaland le chingri khuikhra hi JDU we ningchangna commitment mathada makhale wiwang solution khuikhra hui kahai na da JDU kathana jina hanga Naga issue hi parliament lila khuikara final tutak Takhwai India Sarkar le pora da JDU na hanga India Sarkar aina Naga National Council NNC changajek wi aina 1964 ceasefire samga phangle JDU party haguphoka Jaya Prakash Narayan la odngurut khuihai da leida hanga JDU na 2018 kum National Capital Dharna la pamda Naga political issue we solution khirami haulo gchi pohaira da party china hangsanga Naga na India darga ka saya kha India na Naga darga saya gchi hangda ka pha tu tak che akha aina akha shitsang khangrok aina khiraki gchi na
Chui wang aina jan gazegli changdak lai khanini na ning gathar aina salo da JDU gathana china hanga. Khutlai sing laga kasana khi ka phaka mukhiramara da JDU General Secretary na hanga. Indo Naga hiwiwang da opposition makhale shorgar sem da phala khaira kha ji ka sem jina saran bupung phada masaranga da JDU na hanga. Shorgar we akhoka kai khale sam ka phangmaning la political parties kala legendary political figures la ngale we kathana solution khui kharale khamataya otmurut khuigi kachi katai khangasanwa malai ranga da party jina hanga. Solution khui khara hi party akhawe ningmang aina masabai mana political parties katai la maram hiwe stakeholders sada athumli langasan ngayi da JDU na hanga. Solution ko khuiji parliament le khuiga da psycho ruwe maning lala khamataya political parties pingwi kagatom la darga saya kuchi naga political issue wiwang semka hai NTPP shorkar we core committee li phaningung sakngaya da party jin hanga go himali JBP's mission memorial park aina museum la semilo da JDU na po haira JDU wi mi thuruk Nagaland li ungda NCC hagupog ligzang AZ Fizo wi chikhurpam memorial li walaga khaya gashi wamiya Fizo hit Naga Saikoro wi khaya gashi sampang kahaya Naga wi father of the nation da JDU national president hang JDU wi mi pingchina Naga ho Naga people's movement of human rights kala global Naga forum lila ung sampanga Maharashtra with Chief Minister Eknath Shinde na Sahaira, Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray na Chief Minister Pungsana, Party Alungdi Magaja Shokra Kahaina, Shinde na Thanlaga MLAs la Party Wimi Thackeray li Mamayala Ngakai Shida Zatkasana. Thackeray wi Shokar Mahavikas Aghadi hi Congress aina NCP li coalition aina kapamli makhamyana khamataya maramsada Shinde long na Congress aina NCP li khangshik malay lui phulung mara kachi ningphun aina kharana Thackeray Chief Minister ngapham aina resign sada Shinde na achahon ngaya Chief Minister ngapham khuihaira kala former Chief Minister BJP kathana Devendra Fadnavis li Deputy Chief Minister sada kapang sanghaira Shinde na state tiwi khamaka Chief Minister ngasayo Fadnavis na Deputy Chief Minister Vakasaje Yarina Bapaning Kasa Ngasaya Kuja Shorkar Kasem Jili Mazang Marada Paumi Bingle Fadnavis na Hanghai Sai Shinde Nagahang Shiv Sena we MLAs Hang Batikala Independence Ping Zangda MLAs Hang Pangana Kokasada Balasaheb Thackeray ena Dharamvir Anand Dikhewe Ningphun Kala Hindutva ideology ji Manga Khwara da Hang Lat Lushita Aju Kamataya Bauping No Neli Ngalay Kaminli Kati Mugada Kaka Hairo Kati Mushing Jungmay Sarada Nanglak Aina Laydalay Ukhrul District Zangda Indiana Ringphawon Panit Van Mahotsav Mayon Phokhaira Aju pau henang chang hairo pau ngana da klei na tum sai ko rele ringapha kala kham haya Zimik ngsa serana